Kwaya to yateri nyaka kaunti ma Migori kama chenro mag wuotho obedo gi ng'ikruok e apaya mawuok e Hanchai kaunti ma Migori kadhi Lolgorian e kaunti ma Narok bang' ulalo mar Mogor yuer gi pi bang' koth mapek ne ochwe gwengego. Chenro mag wuoth gi timo ohala no obedo kod chochni ka thoth nyamburko gi johala ne ok nyal kalo lalono matudo kaunti ya Migori gi Narok. Johala oseorem ma kaunti ma Narok gi sirikal mamalo osebedogo mar loso lalono mane oger gi jowagunda higni mathoth mokalo. Habari ni mbovu kweli. Nilikuwa naenda Lolgorian soko. Sasa saya nimemaliza soko, naenda kuona watoto wangu nyumbani, nimesuhuliwa na daraja, napata daraja inajaa. Sasa naomba gavana ya hapa Narok County tusaidie tutengenezewe daraja ili nipate kuenda kuona watoto wangu. Sasa nalala nje, sijajua watoto wangu vile wako. Tumepata uhuru miaka 60 iliyopita. Daraja aliyejenga mzungu sijui 1930 ndio tunatumia mpaka leo. Na hii ni major road ya kwenda kwa National Park. Ujinga gani hii? Wanajiita wakubwa huko, wakubwa. Na hii ndio barabara yenye inaleta pesa kwa Narok na Kenya mzima yote. Ujinga. Hii ni aibu. Na hii barabara inafanya biashara mingi sana kutoka Migori mpaka Lolgorian. Mnaelewa. So mbona hawezi tuinulia hii barabara? Inasababisha watu wengi wanasimama hivyo wanakwama kwenda kufanya shughuli zao. So nilikuwa naomba serikali ya Narok bana inue hii barabara na hii daraja na ile daraja yenye iko huko, ile ya River Migori. At least ikae kama ile yenye iko huko namba. Unaona? Koramogi Joang mano endaika par kodang'wen bang' sa achiel mamidhiambo chendo en rameny piny erokamano kuom kete mana ka Ramogi TV kapok wakawo yueyo mokwongo nasingo ne ang' nwakawo moko kuom pachi wago kodi mbaka Sara Singa nyamin Smoke gi mse mar wang' neno Weska Nyamkago wacho ni entie kodwa e chenro kendo mor ahinya gi chenro ni e sechegi mag rameny piny.